Kurumjari, ISTV Pauming Tabiri Simbu, now Maibam Phillip Nataram Luxury, Ahan with the Moriba Pau. Manipur Gitching a Maditam the Leriba Tongan Ba, Jati Kangup Singh, Zap Manana, Sakot Minanaba, retired Justice Amana Chairman Oiba Committee Ama, Siem Laganihana Chief Minister Okram Ibo Visina, Fundokre. Actress Momokoda Molest Torkiba Amadi, Artisanida, Nomaina Kabak Kibagi Togdok Yaningo Pongdokana, Wakan Mipam Satakre, Hausi Pausing Sandona Pijari. Manipur Gitching a Maditam the Leriba, Tongan Ba, Jati Kangup Singh, Zap Manana, Sakot Minanaba, retired Justice Amana Chairman Oiba, Committee Ama Siamdana, Yangsilana Naba Policy Ama, Matangi Assembly Session for Manung the Siamlaga, Putok Lagani Haina, Chief Minister Okram Ibo Visina Fundokre. Wapam Masingasi, Indian National Congress, Linkat Kibagi Chahi Chama, Kuntaret Suba, Mapokon Palan Toromda, Chief Minister Na Fundokibane. Ngasi Congress Baban the Pangto Kibat Toromda, Deputy Chief Minister Gaikangam, Cabinet Minister Singh, MLA Amadi, at the Congress Ki Makok Tongbalu Chingbakeasu, Sargaki. Thorongo Marilena, Party Asina, Laikidraba, Luchingba Singda, Midina Nitumina Lepna, Ikaikunaba Utki. Hauzik Tara Suba General Election da Tongan ba UG Group Singh Satarapa, Hingsagi Tagdok Singda Asokapan Nankiba Amadi, Laikidraba Imung Manung Singda Kudolpot Piduna, Ikai Kumnaki. Thorongo Mari Lenana Wangang Kiba MP Risankasina Congress Party si Bharat ki Apunbagi Saktam Ngaktuna Lakpa Party Amani Ngasidi Party si Bharat ki State Kharda Mapangal Sontabagum Ui Masi Menkanaba Hona Mamatok Fundoki Miamna Party Sida Tamli Bathazaba Mangandanaba Honagadabani Habu from Sumang Tamki Chief Minister Okram Ibo Bisinga Bharat na Ninka Tamnana Bohonabada Party Sina Chobutodang Loki Lebakasibu Thong Manana Sakot Nanaba UPA Government na Akan Bamiang Changdi Handakta Muslim Community Singh Hena Chakot Nanaba Justice Surcharge Committee Linkatuna Madugi Report Thagat Kre Manipur desu Chingamasung Tamdala Riba Jati Kangup Singh Thong Manana Chakot Minanaba Retired Justice Amana Luchingba Committee Ama Siam Nanaba Honari Committee Asida Tongan Ba Kangup Singhi Muting Yaugani Committee Adugi Report Adu Yanglaba Matunda Matau Karamna Ching Tam Thong Manana Sakonanaba Honagani Habidu Assembly da Putokuna Kanagani Habu from Chief Minister Na Tamke. Masih ama setup targa masih policy decision dilaga. Semua report na. Koi government thagaraga madu nangnagadi mathangi assembly session da madu check by discussion targa. Adu singna slam hanjani hore. Educationally or health sector da or education sector da or community connectivity da slam chota hore. Singna tampakna sibhile. Adu eden khanji somda percentage as increase aje. Muidagi recommendation na masu laksano. Masila aga koi mayam puno boxing se. Singh hoy bayai, Tabak hoy bayai, Salukas hoy bayai, OBC hoy bayai, minorities hoy bayai. Koi yaar na koi equal opportunity se. Hum minaraga koi amna sana sugana. Bharat ke apun sattam, Manipur ke apun sattam se koi unna ngapina na. Yaar na si sana na koi laina na ba. Sigumba policy decision na launa na ba. Congress ki sigumba saan bayang kay kuntai tak suba. Deputy Chief Minister Gaikangam Jati Gidama Katokraba, Luchingba Singhi Mapamda, Ikai Kunaba Utpa Amadi, Makwina Pamziram Bakaya, Manglan Adu, Nasigi Mirolna, Mangpao Honanaba Honagadabane, Lamdamasida Chingna, Chingi Amadi Tamna Tamgi Haiba, Tongan Wakalun Leba Apaba Oiroi, Aige Haiba Wafamda, Kong Tangjilabadi, Apunbagi Saktamda Akaiva Lakane, Party Si Hena Mapangal, Kankananaba, Miam Puna Honamina Wafamsu, Gaikangam Fondoki. Congress Party. Mutpat naikana, sontak naikana, long change from strength to strength. Salibase. Ishwar Suyama, Prasadi Bharat ki wati India ki, Amani, Manipur ke house Sulaba, Ashuba Party, Amani. Let the line down front ki, Amani dari Prasasi dapat Sensaba, Prasana Sensaba, Prasasi dapat Sensaba, Prasadi dapat Tinggal dari Party ni ada set, ibu nama, kami dengan musibah, mereka ni, macam ni.
Thasigi tang tara nifanda Chandel the Pangtokiba Isay Nongmai gi thoram amada NSN IM gi Lieutenant Colonel Livingstone Anal Kobamio Emana film artist Momoko da molest tokiba amadi atopa actor anida nongmai na kaptuna ki akang phone kiba thodok adu yaning da phungdok na ngasi ibo yama sumang lila sanglel Palace compound da miyam gi wakat mi pam sathakre Film Forum Manipur State Sumang Lila Council amadi tongan ba civil society organizations singi miyoi kya na wakat mi pam address gyaki film ga mari lenaba miyoi sing amadi saichak pikyasu wakat mi pam aduda yauke Kongjang mari lenana Film Forum Manipur gi president oriba L Surjakanta Sarmana phongdokibada handak thokriba thodok asida chenariba Livingstone Anal asi ngasi pabo Manipur sarkarna fabangam daba asi pende mahaku fadna matik chaba cherak pinana ba kongjang sangsin kibasingda police na ka henba lichet chalakpadagi miyam gi yahu lakibane yahu adu kanaguma jati amagi matakta hoba yahu natte Christian Dharma chatpa Miyoi singi damakta Christmas kuma yengduna tongan ba maikay digi apil torpadagi miyam gi kongjang handokibani adubo Livingstone Anal fadana matik chaba cherak pidriba fawba makal kya gi kongjang changsin gani phongdoki Chandel tawdus generally ba Livingstone har gamen na pharaga jagamen nam sumani gamen na pharaga takta gamen ko action ko blue ana sigatani ko na strike amadi education mata changin jari base abjek so Hey, Prajadawani, Yamdawani, Pamati Kodamokawagani, Sit Tawdabi, Kogam, Already Banji Toga, top agitation, sit and protest, Amadi, the height in Sangin Guinea, Maramdi, Gamena, a lousy Kola was a tabi than action the Livingstone, Gaman give and was happy with Aquina, Kazu. Ilang sagapagi matokta di ilang sagapsaroy kasi nanggamen gina yun hajari Livingstone bu gamen dan te mari le naba torati relation da hajari maral le Livingstone project na miyam khangna chala review adu da pegi yewu se hangani Amaramda Chandel gi thogdok yaning da phongdok tuna changangai lampakta miyam ge wakat mi pham chathakre changangai uchekon maira paibi luf amadi UI VO anina punna kusan maduna pangtokiba wakat mi pamaduda masing yamlaba lamdam adungi nupi singna sarugyaki thogdok adubu yaning da phongdokpa warol kya thetpadanatna paumi hatpi yaning de achumba wail puro haiba warol kya su sijnaki wakan mi pam aduga mari lenana changangai uchekon mera paibi lupki president oribi L Madhavina pendabo phung kya su phongdoki Sandena thokiba thodok ase akhoi yamna pende masi magi tawham thokpa sarkana thibiraga mabu dandi piba pamjai aduga mana tawhiba thodok asidi sumna akhoi nupibu handana su khanba aduga akhoi iraiba akhoi Manipur ta pakta leiba mising je moina su usitana tawbaraina akhoi wakhanda khale khoi yamna pende simtangdi magi dandi piba se akhoi pamjai hoi sigi thodok sigi mata chandengi thodok sigi data pamina pami amakha magi kano namjadana khona jarakpa matangsida moina hekta khutakta magi kano paina nongmei kapaga hatopi batu adumaso khoi yamna penjade adumaso matungda thohan bidana ba aduguma thodok se pami soktana ba pami bu sohan biganu Sandel amadi napet paligi watok loidringi cherakasida wangjingda lohonggoda ngariba thataruk ta ngaribi mauna ama izat mangan bikre Tawdo si ngarang numidang pung nipan makairam ta matamda wangjing awang lekai hodambada thokibani victim oiribi mauna adu masagi chaitara nifan ngari chahi sigi July thada luhong lakpani mapuroiba Imphal daliba chekon amada mystery oibani tawdok tu de chenariba nupa adugi mamingna soibam somorjit chahi nipumari apoko nimai maksu wangjing awang lekai hodambada gine tawdok thokom dagi phangba paugi matungina somorjit hariba miyoi asina ngarang numidang mi leitabagi khudong chaba logdana imungdu da changlaklaga mauna adubu namduna ijat mangan bikibani hari mauna aduna ngasi ayuk nupa dugi maneda pau tamlakpadagi laikai khangnar kibani pau adu tabadagi khoisaunarba miyamna somorjit ki mayum thugai kre hari soibam somorjit miyamgi iho kangkalakpadagi ngasi nungtil thawal police ta surrender tawkre hari Thasigi tang taramapanda kiamgai Muslim awang lekai dagi chahi tara taruk tangaribi nupi macha ama konthong maya dagi faduna puraga rep tawbikraba matungda hundok lambagi togdok adugi matangda semkiba jesina chenaba miyoi ahumak farga charge se thagat kadabani hari
थौदोक अदुगी मतंगदा पाव हंग चटकिबा मियोसिंगदा रेपिस्की मपा अब्दुल कलामना थांगतेन पाइदुना काहेन बसाजत सलखिबगी दमक माक पुसु फादुना आइनगी ओइबे चेराक पीगदबनी हारिबो वाफमसिंग असि निमिट मंगानिगी मनुंगदा थबक ओइना पांगथोरक्त्रबदी जेसिना अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हारि थासी तांग कुनमरीदा लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नुंगादादा सही नौरीबा नुपी मचा अमबु मोलेस तौखिबदगी थौदोक अदुबु मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स ना अकनबा मोंगदा कंडेम तौरकले थौदोक तुदा चेनबा मियोय अहुम अदु अकनबा चेराक पीगदबनी हिरमसिगी मथांगदा कमीशन स्टेट गवर्नमेंट तक्सलगनी हारि सांदेल थोकी बतौदोक चेनबा लिविंगस्टोन अनालबु फाननबगिदमक मणिपुर सरकारना लुपा लाख मंगा की मना लाउथोकलक्लिबा असि मणिपुर गवर्नमेंट की असोनबा अमसुंग पांगदबा उथोकपनि मसि मियामबु हंजिन हंजिन नमथाक तौबनि हायना इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्साना पेंदबा वाफम फोंदोरकले चेरोलमदा ममांगदा UNC की प्रेसिडेंट फाननबा कोर्टना ऑर्डर थोखरबा फावबा मणिपुर सरकारना फाबंगम किदबा वाफम लेरिंगै चरकसिदा लिविंगस्टोन अमुकन्ना वांटेड लाउबसी मियामदा उट्राइबने हंदकी थौदोक असिगी मतंगदा MLA मिनिस्टर सिंगना लेबांग मचा तावा फिरेफ अमता लौबंगमद्रिबसी करिगिनो हाइना हंगबा वाफम सुफुंगदोरकले सही लिसांग सितना लमदमसिदा खुंदारिबा फुरुप मसेलगी मरकता सिंगचेप थाजननबा होनरिबा NSN IM की मतकता खुदक्तगी थबक लोकतकदबने अमदी हंदक तांग कुनमरीदा क्रिसमस याउबा चटकिबा नुपी अमदा तहोइदबा थबक चटकिबा अदु इप्साना हक्चिन लवी अमदी नुंगाइतबा फोंदोरकले मसिंग आकपिफम थोक्तबा मरालनी हारदुना लमेन तुहेनबसिंग अदु मतिक चाबा चेराक पीगदबने अमदी मियामगी इहौदा लैकिद्रबा पाउमी थांगजम दिजमनीगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु थामुइ सेंगना सरुक यारी हाइना इप्सागी चेरोलदुदा मखाताना फोंदोरकले हौखिबा डिसेंबर की तांग कुनमरीदा नापेटपल्लीदा थोकिबा थोनिंगदबा थौदोक अदुगी मतंगदा तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मियुटसिंगना थौदोकतुदा विक्टिम ओइरबी नुपीमचा अदुगी पोंगनफम लमदम रिसोंग फुंगदा चतुना थौदोक अदुगी मतंगदा हेन मरिक चुंबा रिपोर्ट लौबगलोनना थौदोक अदुना मरम ओइरगा खुंदामिनरिबा फुरुपसिंगी मरकता पांदबा थौदोक थोलक्तननबा खननैनख्रे ngasiगी मिफम अदुदा नागा कम्युनिटीगी ह्यूमन राइट एंड एक्टिविस्ट थेको हाई कोर्ट की सेना एडवोकेट डैनियल यूनाइटेड मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट अनुवारी नूरजहान ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी ओरिबा रिवरल डोमिनिक रोंगमई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की वंटी गोलमई अमदी वार्ड की सुबिता मंगसातबम सुयाउकी कुलगी निंगथौ अफुंग सिंगिरो याउना पांगथोकिबा मिफम अदुदा वांगांग किबिसिंगना थौदोक अदुगी मतंगदा मणिपुर पुलिस अमदी सरकारना थामोइ सेंगना होनदुना मरालेबसिंग दंडी पीदुना जस्टिस फंगलो थौदोक असिना मरम मोरगा खुंदामिनरिबा फुरुपसिंगी मरकता पांदबा थौदोक थोन ननबा सिलमा यारोय करिगुंबा सरकारना पुक्सेल सेंगना होनरक्त्रबदी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजिंग संगसिनगनि हाइनासु फोंदोरकले नाकलमरमदा थौदोक अदुबु नागा वुमेन यूनियन मणिपुर अमदी तांखुल सनावलोंग इम्फालना यामना कन यानिंगदबा वफम फोंदोरकले ममांगदसु यूनियन लैब अमदी KCP लोइनना IRV पर्सनल सिंग पांदबा थौदोकया थोंदुना नुपी ओइबिगी इज्जत टेमसिंग दुना कया लेखरबनी थौदोक सिंग अदु खुदिमकना कंडेम तौफम थोई मखाताना चांदेल की थौदोक अदुसु यूनियन असिना यानिंगदबा फोंदोरकले नापेटपल्ली की थौदोक त चेनरिबा मियोय अहुमसे आइनी मतुंगिना चपचाबा चेराक पीबगा लोइनना विक्टिम ओइरबी नुपी मिचा अदुदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना चपचाबा कंपेंसेशन पीगदबनी हारी पाउमी डिजमनी एलेस नानाव मिहाट का मरी लेनना सेम किबा मियोय अहुमना साबा कमिटी की अनिसुबा मिफम ngasi सेक्रेटरीट साउथ ब्लॉक त लैबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डॉक्टर सुरेश बाबुगी कादा ngasi अयुक पुंग 10 मखारम ताब मतमदा पांगथोकरे मिफम अदुदा डिजमनी गा फोटो कवरेज तोमिना किबा मियोय अनि अमदी अतोपा पाउमी अमगी स्टेटमेंट लौकी लोनेना अतोपा कैमरामैन अनिना लौरपा वीडियो क्लिपिंग अनि अदु यंगमिनकी अदुमोइनमक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यौरक्तबना मरम ओइदुना मिफम असि हयेंग अयुपुंग 10 ताब मतमदा अमुगना फमनना बयेथोके हयेंगी मिफमदा डिजमनी एलेस ननाउना नोंमैन पांदुना लैकिदबा मफम अदुगी मियोय खरगी स्टेटमेंट लौगनी हारे ngasi yengba ngam kidaba postmortem gi report adusu hayengi mifamda yengni hari
मणिपुर दा हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असिदा एखोय मसलगी मरकता लेरिबा बाप तानदबसिंग अमदी नुंगाइनदबसिंग अदु तुंगलोमदा थमलगा लाकलिबा अनौबो चहिदा शांति पुरकपो ओइरेसनो हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर K.H. रतन कुमार न फोंदोकरे वाफम सिंग असि खुराई यंग प्रीमियर्स इंग्लिश स्कूल दा स्टेट असिदा अमदी अतै स्टेट क्यादा एजुकेशन गी लमदा थबक तौरिबा मियोइसिंग पुनबगी थौरमदा माकना फोंदोकिबनी थौरमदुदा मिनिस्टर न मकाताना मणिपुर गी एजुकेशन गी लमदा मागी अंगम शक्तिदा हेना फगननबा होनबगी पांडमदा चही खुदिंगी पुनबगी थौरमसी पांगथोकपनी अनौबा चहीना लाकपदा लमदम असिदा नुंसी चानना लेमिननबा नुंगाई याइफबा अनौबा मणिपुरमा सेमबदा अखोय खुदिमकना सरुक यामिनरसी हाइना अपील सुतौकी मणिपुर की लेरिबा अखोय सिचुएशन हाइबता यामना फ्लूट होइबा यामना तंगदु लेतादबा मसिगी ओइबा फिबम सिदा अखोय 2012 ना लोसिलकपसिदा अखोय की मिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या अमा लेबा मसिगे अखोय मरकता अखोय मसेनगी मरकता मदुगी नुंगाइनदबा मदुमा मिसगिविंग मैम मसी अखोय तुंगलोमदा थममगा अखोय मांगलोमदा अनौबा सही 2013 लाकपसिदा अखोय नुंसी चानना लेमिनबा नुंगाई याइफबा अखोय अनौबा मणिपुर अमा सेमबदा अखोय खुदिंगमकना थौदांग यामिनरकांदा नुंगाइबा अदुगुम्बा इंग तप्पा चौखटपा मणिपुर अमा ओइरसुनु हाइना बेस्ट विशेस सु पिजरी Sandel amadi Napetpali da thokiba thokdok sing adu tongan tongan ba lup sing na kan yaning da phongdorokle Young Women Health Organization na miyam gi kongjang da sarugyari hari emsum sung pangal students organization su thokdok tu da chena ba miyo sing sab sab cherak pigdawni haina phongdorokle PSO gi cherol amada ngasi Manipur gi samaj si kangkhong charba while fathap leitraba lamdam amaga phangka koire paliba sarkar asina michang mikai naidana thokliba crime sing asibo munna khantarga loisinan na ba hona ba mathau tai atubu matamda tang निफान कुनमरी की थोक चेनब मियोइसिंग मटिक चाब चेराक पीगदबनी हारी अमरमदा साइकुल एरिया फुट हिल नागा एसोसिएशन सफनाना तांग कुनमरी की थोक अदुबु अकन मोंग द कंडेम तोरकली चांदेल की थोक अदु मियोय अमककना तौरगा नागा मियाम द ओनचिंदुना कम्युनल ओइना सागतुना खोंगजंग संगसिनबदी अरानबा ओइगनी हारी नापेटपली की थोक अदुदा चेनब सिंग मतम चाना नोंग्रेन मैरा पाइबिसिंगना फादन पुलिस दा कुसिनखिबदु थागतप फोंदोरकली मरालेब म्यूसिंग मतिक चाब चेराक पीगदबनी हाइब वफम सु थमरकले MSF लिलोंग ब्रांच नौना अमु हांगदोक्रे मेहताब MD आजमीर अमदी MD अब्दुल हासिमना मतंगसितना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अमदी फाइनेंस सेक्रेटरी ना थौपुना नबखनक्रे हारी उरिपो कांगचुप रोड खमथेंगना फत्रे लंबी असिबो अतु मतमदा सेंबिद्रबदी तोंगन तोंगनबा खोंगजंग क्या संगसिलकनी हाइना मयांग लांगजिंग यूथ लाइब्रेरी क्लब ना मरी लेनबा सिंगी पुनिंग सिंगसिलकले इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल न कोनबा ख्वारंबल नुपी केटल अहुम साबा लोयरब मतुंगदा होंगजिनबा चही अनि फारबसु निंगथिना यंगसन बिदबदगी अवदापाना थल्ले हाना ख्वारंबल नुपी केटल सिनफम अमदी सकम कनबलुफ न चेरोल थादोकली लुपसिगी चेरोल दा IMC ना केटल फंबगी टैक्स थियन दननबा चही अनि फारे मसी अमुक्तदा थिदोक पंगमलोय अमदी फाइन लोबसु यारोय कैथल सिंह असिदा इसिंग थारक तबा था तरुक तरेट लोम फारकपना लेट्रिन टॉयलेट खमथेंगना मोट पदनतना लैना पोलप याबगी फिबम द लाकले अवारा पासिंग असि मेंशन बगी महत्ता काउंसिलर सिंह चेयरपर्सन सिंदोकना नबा इरांग सागतुना लेरे मरमदुना चीफ मिनिस्टर अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मियंग चंगबी हाइबो वफम फोंदोरकले लमदम असिगी नाट लाइनिंग लाइसोल अमदी लोल चौकननबा होनरंबा माइचौक सादोकपम चावबम मैते थासिगी तांग कुनमंगा दा लेखिद्रबदा कांगलेफाक अपुनबा मैते मेयक एंड कल्चरल रिसर्च एसोसिएशन अवाबा फोंदोरकले हौजिक सानबगी पावमु लौबिरसे सानबगी पावदा भारत सरकार ना वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स पर्सन पुथोंगना नबा पांदमदा कुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लिंकट की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी हौजिक फावदा एकेडमी असिगी महिरो सिंगना स्टेट लेवल नेशनल लेवल दनतना एशियन लेवल दसु मेडल क्या लोबंगमले लिसिंग सुबना तरेट की जुलाई तांग कुनमरी दगी चलाइबा होकिबा एकेडमी हौजिक फावदा पुन्ना महिरो चनी तरामरी लेरी एकेडमी असिदा आर्चरी बॉक्सिंग
judo taekwondo wrestling amadi weightlifting gi discipline kya lairi class 6 tagi 11 fawd lairiba academy asita Assam Arunachal Pradesh Mizoram Meghalaya Nagaland Punjab Sikkim amadi Manipur gi Mahiroi Singh academy asida tamlibani hauji fawda state level amadi national level gi tongan ba discipline gi tournament singda gold medal yankai mari silver medal yankai nitoi aduga bronze medal na mudra mari ni masig matakta judo gi Asian Championship ta bronze medal amasu lobangam krai Olympian putokna naba manglanda linkat ki ba academy asida atopa state ki Mahiroi Singh gi masing hauji fawbi onadi yamna hantari loinana discipline khargi matam ga chunaba equipment singsu wa le haibagi wakatsu Mahiroi amadi guardian singi maikedagi fongdorkli Yankai manga suba CC meet lakliba January ahumdagi mapal kangjibungda amukana sanaba horgani thasigi ahumda nako amadi YFC na ahanba match ta ani suba match oina ZFC Churachandpur amadi failo thamaiban anina lamba taunargani Manipur Cricket Association gi under 19 amadi under 25 ki nupa gi team trial kam training camp lakliba January gi tang kuntra gi ayupung mapandagi luang pokpa cricket Stadium da horgani hari masigidamak affiliated team singna tha sigi tang kuntra fawgi manungda register tawranaba Manipur Cricket Association gi cherolamada khangalakli All Jiribam Association Sinduna Jiribam gi Higher Secondary Playground da ngasidagi KC Malik Memorial Invitation Football Tournament team tara taruk na saruk yadna hogdokrai taramadu da All Jiribam Sports Association gi President M Brazakanta Singh su saruk tournament asigi ahoba match da Kalinagar Youth Club na LHYC Lal Fanibu goal manga sinoda maitiba pikre Kalinagar gi goal manga adu Robert Mar Nauba amadi Rajesh na goal amamam chanki aduga si Laringam na goal ani chanduna mai pakiwani United Naga Council UNC na Naga Taba Manipur gilam singda kaukiwa pung mudrani togi general strike ngasi nini chanban numita gari ahum mai thakre gari ahum mai thabagi thokdokadu IT road ki Sawang Kini village the Thokibani Kangpokpi police station gi manung chanba mafamaduda mai chakiba gari singaduna Marshall Jeep ama Mini Tata 407 amadi auto rickshaw amani gari singadu passenger puduna lakpada general strike sagot pasingna khamlaba matungda mai thakibani hari panbayai ngarang su Senapati district headquarter da cheng purpat tata truck ani mai tharamagi thaldok laikrabani ngasi nomagi oiba ingasagi pawmo ICR Lamfel Fatiki Pangba Paugi Matungina Nasigi Quaidigi Saba degree Celsius Column Dasmik Nifan Quaidigi Ingba degree Celsius Ahum Dasmik Murray Nungchiti Yawising Manel Gichang Chada Ayukta Marefu Nungtildana Chada Kuntramafan Nungjugi Chang Nil Hauzik Arab Damari Pau Amona Pijari Manipur gi ching amadi tamda lairiba tongan ba jati kanglup sing sap manana chakun menanaba retired justice amana chairman oiba committee ama semlagni haina chief minister Okram Ibobi singna phungdokre actress Momoko da molest torkiba amadi artisani da nomaina kapsul lakibagi thogdok yaning da phungdokna wakat mipam satakre gasigi onedi ISTV Manipuri pawmatang slojere mieng tabri kurumapu amukhana kurumjare